Znači malo vas zanemarite na što ličim. Znači toliko sam pokisla vani, užasno. No bitno da sam ja dobila svoju knjigu. Išla sam do Box Nowa i taman je počeo ogroman pljusak i jedva sam preživjela. No nema veze, idemo otvoriti moju knjigu koju sam naručila preko Vinteda. Ovo tu je zadnja knjiga u serijalu i odlučila sam ju kupiti. Prvu sam dobila za rođendan, drugu sam pročitala na iPadu, to jest pola od svoje prijateljice, pola online. I sad treći dio sam odlučila kupiti zato što je jako debel i kažu ljudi da je najbolji, pa evo želim ju imati. No našla sam ju na Vintedu za nekih 8 eura, tako da evo tamo sam kupila. Idemo sada unboxati. Samo sam poderala cijelu vrećicu jer ne znam kako da drugačije. Evo ga, uspjela sam. Oh my god. Ok, doslovno je nova. Wow. Ok, ovo doslovno izgleda kao nova knjiga. Nema apsolutno niti jedno oštećenje. Ajme meni, toliko je predivna. Znači, fakat izgleda jako onako ozbiljno zapravo. Evo, ovo tu su prvi i drugi dio. I fakat jako debela. Idemo vidjeti koliko ima stranica. I by the way, na engleskom je. Ok, ima 555 stranica, malo više. Stvarno moram vam priznati, nisam očekivala skroz novu knjigu. Očekivala sam da će biti onako barem jednom pročitana. Ovo doslovno nije ni taknuto. Evo da ih vidite, jedva čekam iskreno završiti ovaj serijal. Prvi dio sam cijeli ovako označavala i to mi je najdrži dio kad imam zapravo knjigu ovako kupljenu. To ću isto raditi i sa ovim trećim dijelom. Idemo odmah izabrati ove naljepnice koje će odgovarati ovoj početnoj stranici, naslovnoj što god. Mislim da ovo tu najbolje će odgovarati. Uzet ću definitivno crvenu, možda ovako plavu. I sad jedno od ovih plavih. Mislim da ću čak ovu tu. Evo, ovo su 3 boje koje sam izabrala. I uzet ću ovaj gorgeous bookmark. Napokon sam završila cijelu knjigu, pa time i cijeli ovaj serijal, tako da slijedi jedna moja mala recenzija. Znači, prvo što se tiče knjige, dosta je debela, ima oko 550 stranica, no čim sam došla do druge polovice, pročitala sam ju jako brzo. Ova prva polovica mi je išla malo sporije, jer je sama radnja bila sporija, no u drugoj polovici znači, prejurila sam cijelu knjigu jer je bilo jako zanimljivo i stvarno napeto. Možete vidjeti da sam ovdje označavala s ovim sticky notes. Imamo neke slatke događaje u najsvjetlijoj plavoj boji, crvene događaje onako najšokantne i jako bitne za cijelu radnju. I ove tamno plave koje se baš ovako sad ne vide, ali oni su kao isto bitni događaji, ali ne toliko kao wow. Također, najbitnije događaje sam označila ovo neko kao ljubičasno više i također nekada ovisi po tome koliko jako ostavim da viri koliko je zapravo bitno, ako kužite. Sada je jedan mali story time. Znači, ja nikad ne želim si spojlat ni seriju, ni knjigu, no uvijek na neki način uspijem. I najčešće je to TikTok, zato jer sam preznatiželjna i uvijek želim gledati onako edite prije nego što uopće završim seriju ili
knjigu u ovom slučaju. No, ovaj puta sam se suzdržala i stvarno nisam pogledala ništa na TikToku, nisam uopće upisala ovaj naslov. No svejedno sam si uspjela ovo spojlat. I sad ću vam reći kako. Ja ne mogu vjerovati da je to uopće moguće. Znači, idem ja čitati jedan dan i kao tražim ja svoju stranicu. I to od ovako kraja. I ja sam nekako, ovako mi je zapeo prst. I pročitala sam najveći spoiler i najveći plot twist ikada. Ja stvarno ne znam kako je to moguće da sam uopće uspjela na toj stranici se zaustaviti. No, nećemo to sada komentirati. No, barem si jedan plot twist, to je onak doslovno najveći, zato što kaže tko je ubojica. Nisam si to spojlala i čak nisam predvidjela. U prošlom dijelu jesam, ovaj put nisam. I također, zaboravila sam reći, ove narančaste mogu se vidjeti. To sam označavala neka mjesta gdje sam optužila nekoga, to jest mislila sam da bi mogao biti ubojica, no da, nisam bila u pravu, što mi je iskreno i drago, da me malo iznenadilo. I dobro, spojlala sam si ja taj drugi dio, no kad sam došla do toga, svejedno sam imala ogroman plot twist i bila sam u šoku, znači fakat sam bila u šoku, tako da u redu, nema veze, no ne znam u kakvom bi šoku bila da nisam ni pročitala taj dio. I da bi sad to bilo jedino, bilo bi ok, no ajme meni, znači, mislim da to bilo jučer, znači, dan prije nego što sam završila cijelu knjigu, idem ja vidjeti koliko knjiga ima stranica, pa zašto ne? I ja sam onak listala, znate da tu imate kao, evo, stavili su čak i dio iz prvog dijela i onda ovo nešto o autorici i tako dalje. I malo ja listam i spojlala sam si zadnju stranicu i to je onak najveći kao šok i kao wow i kao jel će uspjeti ili ne, i to sam si spojlala. Ja stvarno ne mogu vjerovati. Dobro, čak nisam tu stranicu skroz, pa mi je svejedno bilo slatko i lijepo, ali čemu? Ja ne znam kako, ja sve si uvijek uspijem spojlati, no dobro. Svejedno, uz sve te spoilere mi je ova knjiga bila brutalna i stvarno je bila wow, znači mind blowing. Jako debela, ali stvarno sam pročitala brzo i bila je jako zanimljiva. Doslovno mi je bilo ko neki horor. Nije, ali je bilo jako, jako strašno. Mislim, bojala sam se za nju. U jednom dijelu nisam htjela više čitati jer sam imala osjećaj da ću ubiti ovog glavnog lika samo zato što čitam. I daje onaj vibe kao više nisam sama dok čitam, ako znate, znate. No, stvarno sve preporuke. Inače ne volim baš taj vibe, ali stvarno jako je zanimljiva. I stvarno onako kad sam pročitala, malo sam razmislila o knjizi, nije baš onako prolazna i to mi se jako sviđa. A sada oko cijelog serijala stvarno je brutalan, to je moj prvi thriller, nikad do sad nisam zapravo čitala thrillere. I Holly Jackson mi je odlična, čitam sve ovo na engleskom jer je stvarno prejednostavno, jako, jako lijepo, jako slatko, imate malo onako romance dio, jako je slatki odnos između likova i jako mi se sviđa kod ove knjige to što stvarno sam promislila bi li ja napravila išta drugačije, zato jer je jako velika odgovornost bila i jako velik odabir što će napraviti i ja sam cijelom knjigom govorila kao nemoj to, znači kao nemoj napraviti to. A i onda kada sam došla do tog dijela kada je to već napravila, nažalost ne mogu vam reći šta, pošto bi vam jako puno spojlala, a to ne želim. Onako pitala sam se, pa jel bi ja napravila išta drugačije. Stvarno ne znam, evo, i volim takve knjige gdje zapravo malo promislite. Također, imate prvu sezonu ovog tu serijala na Netflixu. Ja sam već pogledala i to prije nego što sam pročitala prvi dio. I onda sam pročitala sad oba dva dijela prije serije da izađe novi dio. Da se ne spojlam i baš sam sretna za to, tako da jedva čekam da dođe druga sezona pa da vidim, jako se bojim jer ta knjiga je bila isto brutalna. Dala bi joj granicu negdje onako 13+, zato jer je malo onako thriller ipak pa kao.
ali stvarno je jednostavna i stvarno super i baš me uvela u čitanje i izašla sam iz onog reading slumpa zbog ovog serijala. I za to sam jako zahvalna. No, svejedno, imam još ovaj tu mali dio koji niti ne znam je li uopće bitan. Jako puno ljudi je reklo da je nepotrebno, no govori o tome, navodno, to sam čula, nisam još čitala, ali govori o tome zašto je ona počela uopće istraživati i raditi te neke istrage o ubojstvima i tako dalje. Okay, znači ima 157 stranica i pisana je u jako velikom fontu, znači sad ću vam usporediti. Pogledajte od ove zadnje knjige i ove tu, stvarno je velika razlika u fontu, naravno i u broju stranica i baš zbog toga želim malo napraviti nešto zanimljivije u ovom videu, a to će biti, želim si zadati challenge da pročitam ovu knjigu u jednom jedinom danu. Mislim da je poprilično lagano, ali želim vam vlogati kada i u koliko sati i koliko će mi trebati sve ukupno da pročitam ovu jednu malu knjižicu. I time ću završiti baš cijeli serijal, iako ne znam koliko je ovo uopće bitno, ali barem da mi se poveća jedan broj knjiga pročitanih tijekom ljeta. Dosta pričanja, moramo se primiti ove knjige, no počet ću sutra, zato što sam već danas iskoristila dobar dio dana, pa treba mi cijeli dan ipak. Pređemo na moju drugu recenziju i to ove knjige Ubojita zabava ili vam na engleskom Killjoy. Dala sam si zadatak da pročitam cijelu ovu knjigu u jednom danu i to je bilo poprilično jednostavan izazov, zato jer sam ju pročitala u 2,5 sata i to u jednom sittingu ili vam u jednom sjedenju. Uglavnom nisam ni zatvorila knjigu, trebalo mi je točno 150 minuta, a knjiga ima oko 150 stranica, što znači da mi je za svaku stranicu trebalo 1 minuta. Iako je bilo onih nekih praznih stranica kojima se još nisam susrela, no dobro. Pređemo sad na stvarno recenziju. Definitivno možete pročitati ovu knjigu prije svega. Mislila sam da ima neke spoilere zato što je izašla zadnja, ali zapravo možete ju definitivno pročitati prvu. I zapravo preporučam da pročitate ovu novelu zapravo prije svega. Zapravo ćete dobiti razlog zašto postoje narednih 3 knjige. I jako je slatko, znači radi se o ovom jednom prijatelju kojeg ćete jako puno čuti u drugoj knjizi. Organizirao je jednu rođendansku zabavu koju su igrali kao društvenu igru u kojoj moraju riješiti neki slučaj i pronaći ubojicu. I ova glavna, zove se Pip, ona se jako uživjela u tu igru i malo se previše uživjela. Ono što mi se jako svidjelo, činjenica da sam ja pročitala nakon svega, znam apsolutno sve o svakom liku doslovno. I jako puno bitnih likova se pojavilo u ovom dijelu. Ne želim vam spojla zato što možda vam to nešto oda, ali je bilo jako zanimljivo pročitati ovo tu nakon svega. No definitivno možete pročitati prvo i preporučam ovo pročitati prije svega jer vas lijepo uvede i upoznate malo više likove. Tako da, ovo je bilo jako zabavno, jako quick i fun read. Nije sad bilo nešto ono mind-blowing da ću cijeli život razmišljati o ovome i da je onako promijenilo moje razmišljanje o svemu, ali je stvarno zabavno, jednostavno i ne žalim što sam pročitala. Tako da, to je bilo to od trenutačnih recenzija.
I sada pređemo na treću knjigu. Svejedno nastavljamo s thrillerima, a to je Kućna pomoćnica ili vam The Housemaid. Jako se veselim ovome, čula sam jako puno preporuka i također još nisam čitala od ove autorice niti jednu knjigu, tako da idemo vidjeti. Što reći za ovu knjigu? Osim, wow, pročitala sam ju fakat jako brzo, onako u 2 dana, zato jer je jako napeta i stvarno nisam mogla pustiti iz ruke. Ovo je thriller, ali ja ne mogu nazvati to istim žanrom ko onaj serijal koji sam sad malo prije čitala, jer je u potpunosti drugačije. Očekivala sam ponovno tako neki solving murder mystery, ovo ono, možeš si mislit. Ne želim puno spojlat, ali evo malo o čemu se radi. Znači, glavni lik u knjizi je Millie. Ona je bila u zatvoru i traži sada posao. I dobro, već pretpostavljate, dobit će posao kućne pomoćnice u jednoj jako bogatoj familiji, u predivnoj kući, i sad je njoj bilo malo to too good to be true. No, u toj kući dobila je jednu jako malu sobicu u kojoj će živjeti. I sad ona mora kuhati, čistiti i to sve. No, ova jedna žena koja živi u toj kući je pomalo luda. I onda u pola knjige ćete dobiti njezinu perspektivu. Ima tu još previše toga za reći, ali sam sad shvatila da bolje ne, zato što su mi ti trenuci bili dobar plot twist, pa ne želim to uništiti. I ova tu knjiga ima dosta onako romance i malo spajsa, no ovom tu autoricom su svi impresionirani, zato jer jako puno knjiga izbacuje u jako malo vremena, a uz to je još i doktorica i onak nikome nije jasno kako to sve stiže, kao ni meni. No, sviđa mi se njezin način pisanja i poprilično je lagano za pročitati. Sada, ova tu knjiga ima nastavke i to još 2 i još jednu novelu, ja mislim. Ovo snimam pred otvorenim prozorom. Neka žena me gledala. Jedna sam ja tu rekla da me gleda i otišla je. Ne znam da ona mene čuje, kao i svi ostali. Uglavnom, nastavimo. Trenutno ne bih htjela čitati drugi dio, zato jer mi je malo previše. Treba mi malo olakšanja. Tako da za sada ćemo pauzirati, jer može se ovo čitati kao jedan dio, jer završava na kraju. No onda malo započinje i uvede vas u drugi dio, no probat ću to ignorirati. Ovoj knjizi bi dala 4 zvjezdice, zato jer odlična je. Fakat je odlična, genijalna, ali malo mi je to previše i nisam baš bila spremna na to. I sad mali problem. Mislim, kao ja sam ovo dosta brzo sve pročitala. Nisam očekivala to. Imam još par dana na moru, tako da bih voljela započeti još jednu knjigu, no sad zadnju. Problem je to što si nisam ništa tu ponijela. No, slušajte sad ovo. Prije mora sam si preuzela par filmova na Netflixu, malo više od par, pa nisam baš točno gledala šta sam uzimala. I sad sam pogledala jako puno njih i ostalo mi je jedan koji mi je sad malo
privukao pozornost. A to je Love and Gelato. I sad, ja sam shvatila da je to od jedne knjige koju sam gledala i htjela pročitati, no nikad nisam, ne znam zašto, nikad mi nije baš sad bila prva na TBR-u, pa kao nisam još pročitala. I sad nemam ja tu knjigu naravno tu sa sobom i ne planiram ju kupiti, no zato sam pronašla na Pinterestu besplatan PDF te knjige, tako da tamo ću pročitati. Evo, znači ovdje sam sevala pod svoj book folder i ovo tu. Sad samo stisnete i odvešće vas na taj PDF. Evo je. Malo će potrajati dok mi se to učita. I pređemo na zadnju recenziju i to knjige Love and Gelato. Iskreno, ova knjiga je skroz onako 4 star, znači 4 zvjezdice bi joj dala, čak možda i 4,5, ali stvarno je bila jako, jako slatka, jako dobra, iskreno nisam tako očekivala. Uglavnom, ukratko, ovoj glavnoj curi koja se zove Lina je umrla mama i onda se morala preseliti u Italiju jer je tamo živio, kako mama rekla, njezin prijatelj, no zapravo je bio malo više od toga i to se ona saznaje kada je živjela kod njega. Također joj je poslala mama svoj dnevnik od kad je ona živjela u Italiji i saznaje jako puno toga što nikada nije zapravo znala jer ona nije ništa znala o svom tati i sve to je pričala mama u dnevniku. I onda je tamo upoznala neke nove ljude i htjela je riješiti taj misterij i shvatiti maminu prošlost. I također je upoznala 2 dečka i onda je ovo mali kao romance dio, jako slatko. Također radnja je, kao što sam valjda već rekla, u Italiji, u Florenciji i stvarno jako lijepo opisuju grad, onak baš mi se svidio i doslovno želim sad posjetiti samo zbog te knjige. Jako lijepo opisuju svaku građevinu i gdje su išli, onda neke slastičarnice, pekare i to ipak se zove gelato. I kad sam pročitala knjigu, jedva sam čekala pogledat film, no bolje da nisam jer iskreno želim ta 2 sata natrag, bilo je užasno dosadno, jako loš film moram priznat. Pola likova su zamijenili, znači i imena, ali definitivno osobine, nisam ih ni prepoznala. Također radnja je bila u Rimu, što se ne poklapa i iskreno nema baš smisla. Uglavnom sve u svemu film je jako loš, no knjiga me ugodno iznenadila. I onda sam išla do knjižnice vratiti ove 2 knjige i također sam našla zapravo jako dobre knjige, no na kraju nisam si ništa uzela jer ipak nemam baš puno vremena više za čitati. Znači našla sam ovu knjigu Powerless i u ovom romance dijelu ove 2 knjige koje znam, ali nisu mi baš bile privlačne. I također ovu knjigu od Emily Henry, no ja mislim da je ta jako ljetna, a nisam više išla na more pa nije mi se isplatilo. Zatim sam išla u knjižaru, no nisam našla ono što tražim. Znači stvarno sam jako puno knjižara prošla dok sam našla ovu knjigu, by the way, u Beču. Napokon sam našla knjigu koju sam već dugo htjela čitati, a to je Betting on You. Ova tu knjiga je na njemačkom i kupila sam ju u Beču. To sam već pričala u svom vlogu, tako da ako niste to obavezno pogledajte. No evo ga, napokon ju imam i ne znam kad ću pročitati jer je dosta debela i još je na njemačkom. No prihvatit ću izazov, ali nisam sigurna da ću uspjeti do kraja ljeta, tako da ovo tu neću vam trenutno snimati. No to je bilo to od ovog mog reading vloga. Ja se stvarno nadam da vam se svidio i da sam vam uspjela dočarati par knjiga i da ćete ih dodati u svoj
TBR. To bi bilo to. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Love you all. Bye!